Motivation vibes in kusaseyiso leso sikhathi futhi semotivation. Phinde futhi ngibonga ukuthi siphinde sihlangane sokhuthazana. Sikhuluma nje amazwi amnandi yaze siyakhuthazana kuphela. Yazi ngithi ake sifunde something between kulezi zinto eziwu2. Between light and darkness. Ukukhanya nobumnyama. There is a lesson lapho esingayifunda thina nje singabantu. Ngizwa kahle ngiza nje nemotivation ngizokukhuthaza. Uthi ngifuna ukuthi lento le ekuwena gcina iphumile ugcina uyenzile. And one day uzogcina uyenzile. I'm telling you. And that one day is soon. Soon uzobuyenza lento. Ake siqelelana ke le ndaba. Isifundo sami nje silapho nje between ukukhanya nobumnyama. Asithi ubuya ngaphandle. Njengoba ubuya ngaphandle uzongena endlini. Mawuzongena endlini ebusuku kumnyama nasendlini kungalayitwanga kumnyama. Uzothi mawungena endlini into yokuqala oyifunayo ilight. Uzolayita. And mawulayita immediately ubumnyama gone. Busukile. Abu waste isikhathi. Immediately vele buthi nya ubumnyama. Sekuyakhanya. And once kwakhanya into eyenzakalayo yini lapho uvela ukhohle nothathe kumnyama. Usufocus nje ekuthenini kuyakhanya. Phela. Akukho okunye obusakucabanga. Kanjalo even noma kusestradini. Mhlambe yabo nje estradini ebusuku kumnyama. Even ngaba ne load shedding. Yabo makune load shedding elokishini noma ngabe kuphi ugesi usukhona endaweni eziningi manje even nasemakhaya. Kube ne load shedding kuvele kube mnyama kuthi tsu. Mangabe nenyanga ingekho futhi vele kube mnyama kuthule ukuthi tu but mawubuya nje ugesi khanya ukuthi ba obumnyama same time ebusuku and ebusuku isikhathi sobumnyama but ngoba manje sekunama means ukuthi makhanye khona ebusuku same time obumnyama vele bahambe bese kusala ini ukukhanya once kwasala ukukhanya sakhohla obumnyama but na into efika yenzakala emini vele kusuke kukhanya because kunelanga but emini angeke size sikwazi ukuthi yazi semini kuyakhanya awuthi nje ngivele ngilethe ubumnyama kule position engiyifunayo kube khona ubumnyama akwenzeki emini because ubukhanya kunamandla ukudlula ini ubumnyama even kuyisikhathi sobumnyama sasebusuku even if ugesi awukho kuleyo ndawo leyo ungakhanyisa noma itorch ungakhanyisa noma ngabe yini ongayikhanyisa and once kwaba nomlilo then kuyakhanya leyo position ofuna ukuthi mayikhanyisa ukhanya ubumnyama same time gone hambile ngifuna ukuthini mangabe ngikhuluma ngale ndaba ngithi kunesifundo esikhona la ngifuna ukuthi mina khona ifaith kukhona nefear lezi zinto zoyi2 ifaith ifear singasithatha sithi ifaith ukukhanya ngizokutshela ukuthi why ngithi ifaith ukukhanya ifaith ukukhanya ifear ubumnyama right why ifear ubumnyama because ubumnyama vele buhambisana nezinto zobumnyama ebumnyameni uyathuka ebumnyameni awukhuleki ebumnyameni engathi ngaba sendaweni eyodwa uhlala uqalaza awuphili ngokukhululeka up until kufika ukukhanya then siyaqala yakhululeka so ifear ihambisana nobumnyama that's why abantu abaningi abarulwa yifear they cannot do anything once ifear ya overtake life yakho ayikho into ongayenza ayikho into ongayiqala even if ungaba nama ideas amahlanga kanani noma ungaba nama plans amahlanga kanani but once kwarule ifear elife yakho angeke usenza lutho and ifear iletha itorment nje emntwini yenza ukuthi umuntu aphile ngokuthi ukube lento bengiyenzile yazi kodwa ukube lento ngiyayenza ubulokhu uphila ngetorment awuphili kamnandi uphila kabuhlungu uyahlukumezeka so ifear ayiletha ukuthula ifear ilethe inkinga each and every time but ifaith yabona ifaith each and every time la kune faith khona yabona nje umuntu once wa apply ifaith ifana nokhanya once umuntu wa apply ifaith kwinto afuna ukuyenza immediately fear gone hambile and once kwahamba ifear like umuntu onjalo akabe sanotice nana nokuthi ifear seyihambile uvele nje anotice ekuthenini manje ngenza lento and ngiyenza by faith yayibona into engishoyo so ifaith ihambisana nana nokukhanya and once kwarula ifaith emntwini lowo muntu loyo ifear automatically ihambile ngeke iphinde bekhona yebo kuyohamba
kufike khona ukuthi esikonje contactwa ifear but ayibi samrula ifear lo muntu rulwa yifaith and ifaith iwukukhanya yabo nje umuntu ophila ngefaith umuntu ophila ekukhululekile ngoba even if ezama something obvious ezinye izinto vele ziyafaila asilikhulumeni iqiniso ezinye izinto vele ziyafaila but even if umuntu wakhona angafaila ke but ngoba uphila ngefaith uphinde futhi alungise lapha faile khona aphinde futhi aqhubeka phambili ngizothi mina ke sifunde something kulobu umnyama nalokukhanya uma ngabe kuukuthi ukukhanya ikhona ukovertake ubumnyama ubumnyama buyahluleka ekuwinene ebumnyameni ekukhanyeni but ukukhanya ukuwina each and every time it means into ebalekile ukukhanya that's why ugesi mawungekho sikhala kabi sifuna la ugesi ngoba sifuna ukukhanya kanjalo ke nane-faith ifaith iyona into esiyidingayo kahle kahle ngizophusha ifaith ngizothi abantu ake bafane nokukhanya ake sibe ukukhanya ake kurule ukukhanya kuthina ake kurule ifaith ake isiphume indaba yefear because ifear iyahlukumeza each and every time namhlanje kunabantu abasemathuneni nabalele okwakumele ngabe benze izinto ezinkulu nezipowerful but abakwazanga ukuzenza why because empilweni zabo kwarula ubumnyama kwarula ifear ngizothi mina ake phile ifaith kuwena and makungaphili ifaith kuwena I know ukuthi kunento eziningi ozozenza I know ukuthi kunento eziningi ozoyiqala I know ukuthi uzomova and awuzokumova nje kancane but uzomova very strong ngoba ifaith yenza vele ukuthi umuntu amove very strong but ifear yenza ukuthi umuntu ame endaweni eyodwa abelokhu ebalisa but ifaith yenza ukuthi ungaphili endaweni eyodwa ungalokho balisa but instead of ukuthi ubalise uvele wenze and futhi uvele wenze kakhulu ngizokuphusha nami ngiyaziphusha njengoba ungizwa ngikhuluma nami at the same time ukuthi whatever siyenzayo makusirulwe ifaith ukuthi na kanjani izophumelela mayingasebenzi ifear but makusebenza ifaith mangasebenza ubumnyama kodwa makusebenza ukukhanya igama lami ngumduduzi Shabangu siphinde futhi sihlangane next time kwenye motivation each and every Monday mina nawe solokhu nje sitholakele uma nje uNkulunkulu esasigcinile akube njalo.